Sezona je klementina voće koje mnogi vole, ali nisu ni svjesni koje sve zdravstvene blagodati dobivaju s ovim ukusnim plodom. One su mješavina između narandže i mandarine. Osim što su vrlo slatke i ukusne, iznimno su dobre i za zdravlje. Klementine sadrže kolin, vitamin B koji pomaže u zdravom funkcionisanju jetre. Nezdrava hrana i alkohol te mnogi drugi štetnici svakodnevno narušavaju zdravlje jetre, pa je nužno preventivno djelovati, a klementine u tome mogu pomoći. Klementine su izvor kalija, a to znači da sprječavaju nastanak upalnih procesa u usnoj šupljini, posebno zubi. Također, klementine sprječavaju ispadanje zubi, stoga ako želite lijep osmijeh, počastite se ovim voćem. One su bogate izvorom vitamina C koji, kako je dokazano, sprječava infekcije respiratornog sistema te pojavu prehlade, pa čak i gripe. Posebno se preporučuje konzumiranje ovog finog voća svima koji su pojačano izloženi stresu. Zato obavezno jedite klementine jer ćete biti mirniji i manje depresivni. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam!